رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن. دنگی برخودانی دنگی آزادیه. جرادیو دنگی گل برنامه دنگی برخودانی دن باشگودارین هیجا و دلال ده برنامه که دن و روژه که دن آگرتی و گرتیگی هنده ام بوارنه. ده هرکین برنامه ما یا ایرو ده مجارهنه ده درباره سروکی باروی استانبول پروفسور دکتر ابراهیم کاباغلو و ده اندامین لجنه وی بریاره گرتیگهی هیه. مگه که و دفعه مکه و دفکه کو سازین روزنامه‌وانان هم مزابوطم هم دجله فراتیه و هر و دیسک باسن ایشی بر تک نشانی گرتنا روزنامه‌واناندان رخصتنین پیشه‌ای بر تک نشانی ایریشا قرکرین سیاسی یا لدیجی هدکی هاتیه کرین اول دیجی روزنامه‌وانا جی پیک هاتیه درباره ویداخیانی ایده دوسیه مد هر کینه برنامه بده می پیشکش بکن گرتیه بناوی باگر سایک کو لگرتیگاه انقره سنجانی دمینه بریا تلفونی لگرتیگاه تشتی کو لگرتیگاه قومه جه مالبات خور راگهاند و گوت لالیه کی بحث آشتیه دکن لالیه کی دن زختن لگرتیگاهان زیده دکن دمجارا رولا ریبراپو لگرتیگاه امرالیه و قادا زندانان ده روزنامه‌وان بنیا جزیری و وی مجاره بمره بریا تلفونی بنرخینه زینب جلالیان ده سال وگره گرتنا خوده جه گرتیگاه یزده بشکی جه ایشن 17 سالین گرتنا خواه ود بجه و بانگله گلین روجلاتی کردستانی و ایرانی دکی کو لدیجی داروکرنی درکوین و هشاریه جی بیک دنگی و بیک هلوستی درکوین درباره نامه جنا تکوشر زینب جلالیان اندام کوردیناسیون کجاری سنور گلاویج ویم جاری نرخاند و برسف دا پرسین ما کمپانیا ناونتوایی یا کجاری یا بناوی جدار وکرنی در نا جیانا آزاد ره اره دسری ده ارژانتین لگل اکولاتین امریکا یا لاتین جی پشتیوانی آمازن جبو وی کمپانیای هاتیه. هر وها تحلیه ندیم یلماز کو 32 سالن گرتیه لگرتیگاه تیپه فا آبولوی تیرا گرتن بیکو ته هجتکی هبه و بیکو لجنجی بجوه جاره هفتمین هاته راوستاندن. تحلیه گرتیه نخوش سویدان آکای جارا چارمین به هنجتا حالیه نباش جبو شش ماهان هاتا تالو کرن مالبات آکای بر تک نشانی و بریاره دا و گوت یکو تک کرن ظلمه دیسا هری داویجی تورا نوچین مد درباره گرتی و گرتیگه هنده برنامه مدست پیده که بمربن یکتی خورد بکن همو پارچه برا یک و حق میه و فرسنده که جز پیشه میه و پارتی کجون بخوا باور بن بسیار بن ایمان اوه هیه کده اوه هیه حتی داویه شغلانده بدن اگر من کرده خواب یک کرا باکور باجر ما به هفته می عراقی جی پرتش قازانش بکرا می جی ایرانی جی پرتش قازانش بکرا هنک به دوستایی هنک به اتفاق و هنک جی به زورا خوابه ترکیه می بتر هنکش قازانش بکرا بله انها وکمت سرید دروجه گوت اما انها قالا درباره سروکی باروی استانبول پروفسور دکتر ابراهیم کاباغلو و ده هندامین وانده بریار لیپرسینی و گرتنی جی هبو اما درباره ویم جاری دو دوسیه اما هیه
درباره سروک باروی استانبول پروفسور دکتر ابراهیم کابوغلو و هشت اندام لجنه ریوبریه ده به داخوازا بداویبونا پیوره و هلبجارتنا جنو و دوز هاتو بو وکرن لسر ویه که باروی استانبول بریار دا کود چرچوه بریاری ده لجنه گشتی یا آورته لدار بخه کنگره گشتی لناونده کنگره ان آهالی چاته لدار خستن ده کنگره ده لدیجی ریوبریا باروی یا هایی کود بستی جوتمه ده دست به پیوره کربو تو کومان نمزد نشان ندا گلک پاریزر تفلی لجنه بون لجنه به درشمایا ین بهلبجارتنی هاتن دی بهلبجارتنی بچن تو کس نکاره دسوردانا اراده دموکراتیک آپاریزران بکه هاتا لدرخستن لی ایوانا کنگره پانکارتا دی باروی استانبول بیدنگ نمینه هاتا دالقاندن دی کنگره دا افیشن وکه پاراستن برپرسیاریه که دیروکیه دما مافای مرووان د پاراستن مسری لبر تو کسی نتوان دوامه نتوینن امی پاراستن بدومینن ام لدیجی به حقوقیه نه بتنا سری خو خلاصی تنیه آن بهوره یان تو کسیش ما ج فرات اپوز د میرجه آزادی دست ندن پاراستنه و حقوق عدالت هاتن بلند کرن و دروشمین وکه فکر پشتوانی چالکی و حقوق عدالت هاتن برس کرن دلجنه ده حسن فهمی دمر وکه سروک دیوانی هاته هلبجارتن و لجنه با اخفتنا دمر ده دست پیکر دمر ده اخفتنا خود خواست کو اندام لجنه ریوبریا باروی استانبول فرات اپوز دمیر وره بردان پشتر جی سروک باروی استانبول پروفسور دکتر ابراهیم کابوغلو آخوی و بالکشان دل سردستی دستور بنگهین و حقوق کابوغلو گوت ام تنی سردستی حقوق و دستور بنگهین ناستکن افدو محل ترکیه به دست اندام دارزی پروویا دی پاراستن چاو ور تکبری تکرن لجنه ریوبر آج 11 اندامان پیک تکیمه دلیل هاتن آفراندن و جا آزادی اخواه بیپار هاتی هشتن تبیکو پارلمانتر هاتی هلبجارتن جی اندام باروی استانبول جان اتلاین ها گرتیه پشتر جسروک یکیتیا باروی ترکیه تبب ارنج ساخکان آخوی و گوتکو او لدیجی حموب پیکرین مافان این لترکیه تکرنه ساخکان گوتکو مسری نتواند و دی نتوینن ام هیز اخواه جحقیه دگرن پارستان بیدنگ نما و دی بیدنگ نبه بله هر وها درباره کوملین روزنامه‌وان و کومله مزابوتامیا جنان یا روزنامه‌وان جن ای مزابوتامیایی و هر وها کومله روزنامه‌وان دجله و فراتی و هر وها دیسک باسن ایشی برتک نشانی گرتنا روزنامه‌واناندان و هر وها ریخستن پیشه‌ای برتک نشانی ایریشا خرکرین سیاسی ال دجی هدکه و گرتنا روزنامه‌وانان جی دان به هفره مل نواروک وان داخیانیان گهداری بکن دیریشا قرکرین سیاسی ال دیجی هدکی در روزنامه‌وان عریف اقگل ارجمند اقدنیز و یلدز تار هاتن گرتن کومله روزنامه‌وان دجله و فراته دگفه کومله روزنامه‌وان جن مزابوتامیا مکه و دیسک باسن ایش د درباری گرتنا روزنامه‌وانان ده داخویانی که نویسکی دان مگه که د داخویانی خود داخواز سربست پردان روزنامه‌وانان کرو گوت به بدن کردن روزنامه‌وانان راستی نای نخماندن چاپمنی آزاد مسوگری مافی آگاهی گرتنا گله افزخت نتنه کسین لپی راستی دمشن مافی آگاهداری یه گل جی هدف دگره بلا روزنامه‌وان گرتی دمل دست بین بردان بلا داوی لزختین لسر آزادی چاپمنی و رامانی وره روزنامه‌وانی نسوجه روزنامه‌وان لسر شوپا حقیقت دی بیدنگ نبن دفگه د داخویانی خود وها دیار کر اف حقیقت جبو کسین کو اریشی روزنامه‌وانان دکن وان دگرن دب درد الیف ارجمند و یلدز روزنامه‌وانن او روزنامه‌وانی ویدتر جبو روزنامه‌وانی تید کوشن و هفگرتنا مزن دکن ما سری نتواند و امی سری نتوینن امی به بردوام حقیقتا بنویسینن حتی همو روزنامه‌وانین گرتی بین بردان امی تکوشین خو بدومینن دیسک باسن ایشی د داخویانی د بالکشان د لسر ویه که کو دخوازن مخالفت جواکی بچوسینن او وها گود آرمانجا اپراسیونان بیدنکرین او چوساندن مخالفت جواکیه روزنامه‌وانی کو مافی آگاهی گرتنا گل د پاریزن او ولاتین کو مافین خو یه ریخستنبونه بکارتینن بریا دارز راستی گفانتین او دما سری ناتوینن جی تینگرتن امل هم بر پولیتیکای زخته ین د صلات سری نتوینن همه د خواز عدالت و آزادی به بردوام بلند بکن او تکوشین خو گش بکن حوالین ما ین هاتن گرتن دوی دمل دست سربست بین بردان
بله گرتیه بناوی باگر سایا کل گرتیگه انقره سنجان دمینه بریا تلفون تشتین کل گرتیگه دقو من جمالبات خوره راگهان و گوت لالیه کی بحثا اشتیه دکن لالیه کی دن زختن لگرتیگه هان زیده دکن دما گنگشیان لسر چارەسەریە پرسکرێکا کورد دومن لە عالیەکێ دن زەخت و بمپێکردنên mafên jiyanê yên li ser civakê û girtîgehan hema bêje gihiştiyê lûtkeyê yek ji girtiyan bager sayek ê li girtîgeha hejmara yekemîn a Sincanê ya Enqereyê girtiye beriye telefonê tiştên lê girtîgehan diqewimin ji malbata xwe re ragihand. Sayık ani zaman ko bawayekî sîstematîk lêpirsînên disîplîneyên keyfî li ser wan hatine meşandin û got zext û binpêkirin zêde ne tu daxwazên me pêk nayînin çalakiyên me yên civakî nînin em dibin dorpêçeke giran de ne li aliyekê behsa aştiyê dikin li aliyekê din jî zextên li ser girtîgehan zêde dikin pencereyên me bi hesinan hatine girtin mîna ku me xistine qefesê nêzî 24 satan em de hucreyan de têne girtin tecrîdeke mutlaq li vir heye Sayak got ku em li dijî vê zulmê li ber xwe didin banga hestiyariyê li raya giştî kir Bager Sayak 33 saliye di bistê tîrmeha 2010 de bê iddiaya bombe daniye li ber avahiya serokatiya bajêr a AKP ya Erzurumê hate girtin. Sayak gava hate girtin 17 salî bû. Sayak ku di dwê mijdara 2011 de li dadgeha cezayê giran a çaremîn a Erzurumê derket pêşberî dadger û xwest bi Kurdî parastina xwe bike lê daxwaza wî hate re dikirin. Dadgehê cezayê muebbediyê giran li Sayak birî. Biryar ji temîzê re hate şandin lê nehemîn daîreya cezayê ya dadgeha bilind di nehê adara 2012 de serlêdana temîzê red kir û cezayê ku li Sayak hatibû birîn herê kir. İnsaniyeta mezin, insaniyeta azadî di vê axê de çêbûye û bi tirşî kanûna tewra mezin kanûna jiyanê ye va kanûnê wana reş dixwaze me ji jiyanê derxe ji civakê derxe va neqebûl Rêberapo 26 salin di girtîgehê de di şertên her û mercên herî zehmet û dijwar di dîroka mirovatiyê de mînakavê nehatiye jiyîn biroleke pir dîrokî radibe. Di pêvajoyekê got pir zehmet êrişên sîstema herî qirker û xwînmiş di cîhanê de li hember doza gelê Kurd, li hember doza mirovatiyê Rêberapo bi helwesta xwe û bi bangên xwe bi raman û paradîgmaya xwe li hember vê hemleyên qirkirinê bi awayekî pir mînaka wê nehatiye dîtin helwestên dîrokî nîşan dide û her wiha riyên çareseriyê vedike. Ji 32 salan û vir ve Rêberapo ji bo çareseriyê li Tirkiye û li Kurdistanê dixebite. Ji ber vê jî em dixwazin vê mijarê binirxînin. Rêberapo di İmraliyê de xwedî roleke pêşengiyê çawa bû, çawa dikaribû vê dîrokê binivîsîne û her wiha wateyeke çawa da berxwedana li zindanên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Her wiha di pêvajoya çareseriyê de rola Rêberapo mê binirxîne li ser xeta telefonê rojnamevan Bunyad Cezîrî heye em ê vê mijarê pê re binirxînin. Hevalê Bunyad tibxêr hatî weşana me dem baş. Dem baş silavorêz ji bo we û ji bo hemû guhdarê radyo. Her bijî spas dikim. Hevalê Bunyad em ê ji pir sade spêkê Rêberapo xwedî roleke çawayê di girtîgeha İmraliyê û ji bo zindanan wateyeke çawa da berxwedana zindanan ya dîrokî. Fermû. Gelek spas. Bi rastî jî gelê Kurd û dostê gelê Kurd jî dizanin Rêberapo berî pêvajoya zindanê kompla nav netewî û li ser gelê Kurd bi şexsî pêk hat xwedî fikrekî mezin bû ev fikrê han bergot rojhata navîn derket li Kurdistanê derket û têvet jî gur dîroka tevgera azadiyê berê xwe da Libnan û li Sûriye astekî pir mezin de hemû pêkhatiyên herêmî û bi serî de gelê Kurd rastiya fikrê Rêberapo nas kirin diriya Tirkiyê de diriya kadrên tevgerê de
کو دخوازن گوهرتنه کی بنگهین چه بکن در رجلاتا ناوین براستیا و گوهرتنه هان جی جبو جهان جی و تبل جبو هزین جهان جی مطرسه کی مزن چه بو هزکی انترناتیف گور پلانین هزین هریمی و نابنتوی لسر هریمی جبو جی حرکزان لیسکو پلانین گو هاتن کرن ده پیک انا قومپلو تبل جی پشتی رادست کرن ریبر آپوش بو دولتا ترک هر کسی تخمین کرد کو پیواجوی بود در باز بود تمام بود و تفگر نماکاره خباتی خو بردوام بکه و تشتکی بناوی کرده لحرم نامینه و تفگره که بیرنگی کو هو قص کادر خوری خستنا خو خواست کو وک من دسپیکی گود کو ویراستیان جهانی گیشیر به ناس کردن نما پیدا کردن نه پیکاتنا و کمپلاهان و به سیاست تجریدی و سیاست ایریشین برفره لسر هزین گریلا و لسر گلی کلوشاری پسیکولوژی ده انجام برخودانا ری بر آب ده او پلان گوهات بون فرض کردن سر تبگره آزادی و پلان گول سر ریبر آب هاتن پیکانین پوچ بون چما جبرگو فکره کی بیرنگی کسایته کی بیرنگی کو و دی فکره کی اوقاس مزن بو اوقاس سیاست و اوقاس لیسک نکاریبون انجام بگره نکاریبون ببین سبب کی کو ریبر آپو نکا یعنی گو نکاریبه فکره خو بردام بک خبات خو بردام بک تکوشنا خو بردام کرد به بردام کردنهان پارادایگما کنو پیشکشی مروواتی کرد به اصرارهان به برخوردانهان رغم وقت موجود اسکنجاب پسیکولوژی و حتی جناب علیکی شوین فیزیکی جهات کردن قد کردن و جگل و ملت و جمال بات و شورشی دوان شرط و مرجع نزند وقت موجود شورش کی آواگر شورش کی دندر شورش ده از پارادایگما گو ریبر آپو پیشکش کرد ایجاد استا رجلات نوین نماد استا جهانی دهات ناس کردن تبر جبشتی پرتوکی ریبر آپو هاتن ورگراندن جبو زمانی دن و چغری بر آپو جبوت از لکویده بم یعنی جی فکر من پارادایگما من لکویده ب از لویده من اندوره کی گله کی مزن لسر فکرین سوسیالیست یعنی جی تفگرین سوسیالیست هات ناس کردن کسایتین گو بیرو باورخا به مروواتی و دموکراتیت هی هات کردن و وقت مگود جی کله کامی بر خودانا به هم باگوری بر آپو پیشکش کرد و بردام کردن بر خودانا زندانا گو اوجی معماری و اوجی تیزانین کو به فکر خو به اراده خواهش و کادر پیشنگ بر خودانا کی به هم بکن به بر خودانا بر آپو راستیا بر خودانا هم بهتر اشکار بو جبو جهانیه آدویم نکله کاوی تفگره آزادی و گلی کرد و دوستی گلی کرد بر خودانا خو و کله کا بر خودانا بر آپو با همو بو هزکی مزنکو او قمپلو نکشتر مانجا خو بله امورن سر گرتیگاه امرالی براستیجی گرتیگاه که دناف دریای ده دوری همو دورین دوردور آویج باجار و گلک نشتگهین مروفانه دبن تجریده که گرام 26 ساله یعنی شرط و مرجن گرتیگاه امرالی چاوا بو یعنی بچه هزی کاری بو هزا خوش کده گره ریبر آپو کاری بو او قص گوارتین مزن براستی جی میناکا وی نهاتی دیتن یعنی حتی هم بجن جانا شبهاندنه که وکه نیلسون ماندل جید که نیلسون ماندل بگومان لیدره که یعنی ریبره که دیروکی مزن یا باشوری افریقایی لی ریبرکی دوام پیواننده در باست که یعنی مجاره که بوها چاوا پیکتی اول مصطفى يعني مزنبونا دي كومبلا گوهات کرن اوقاس هیزین جهانی جي خود ناف دگرتن مزنبونا ربر آپو دست نشان دکه اویک بله یاد دوا برخودانا گوهات کرن و گوه اشارت پیکر کو برخودانا کی شرط و مرجع کنگلک زحمت ده خود کرنج دنیای جری خستنیج پاری زراج سیاست مدارج مالبات یعنی وایلت دارانه هاتی کرن دولت ناب ترکب همو تشتانا بان همو راستیانا جی بمپی کرن نلگو شرط و مرجع کسین سیاست
سیاست مشینه کسی گو راستیجی خوازه گو هرتنه که مزن چه بکه رغم وی او بر خودانه گوری بر آپو پیشکش کرد خوش خود وی امش برنکن یعنی غیری مثلا تجرید و قد کرنیجی مثلا هولانه گوری بر آپو تصفیه بکن هدی تنه بکن هم بو مثلا وکو بحث کرد که امرالی شرط مرجوی دیواری بچرنگی هن مادین گوگ انسان به هدی جانا خوا دست بکن يعني أولي بنياد أم عليكي وقت فاكتورة كأني كارم بيجن مثلا تيجينا ريبرا بوج ديروكي يعني ديروكي درسين ديروكي جوجلتي أفهيزة كي مازن داي فهم كرين وناس كرنا ديروكا هم كردستان يام رواتيه نه بگمان او خود پرادیگما خود پرتوکی خود راستیات دیرو که وکریه موجوده لیکسی گو دیرو که جنور بنویسه و راستی اشکره بکه دور دمزن بوناویتی دست نشان کرن یعنی افغان لکتشتن هنن دیرو که دو هر کسی زانه جی بچرنگی وان هزن مزن جهان چوا راستیا دیرو که بروانش کردن چوا شرق پیش خستنن سر عرض و بن عرضین ملت نکردن ملت کردن کلی خواه کم کجین مزن چه کردن جهانی ده یعنی بر آپو به فکر و رامان خواه راستیات دیرو که اشکره دکش بوی دما ام بیننگو ده جهانی ده دما گه زدتری 6 هفته کسین گو خلاطه نوبلی گرتن و گلک پروفیسور و گلک کسین اکادمیستان و حقوق ناس دما گه بین خودی ری بر آپو درد کردنش بو آزادی فیزیکی باند دکن و 3 سال پیواجو پیش کرد اوی راستی اشکره که گو راستیا دیروکی و مروباتی ری بر آپو اشکره کری جیهانی ما با هموان مروفه گومن بحث کرد و جهان بیم زیده دبستانی خود یونیورسیتی خود اکادمی خود دیروکی خوندن ناز دکن لی او دیروکا گو راستیاوی ری بر آپو اشکره دکه و درخستی هولی ابایا جدا جواد ناس کرناوی دیروکی یک آدو دوا مثلا قال كرد ديروكا قال كرد افجي قال لك جرينجا حبونا ريبر ابو رجلاتا نافين ده راسيا قال كرد قال رجلاتا نافين ده ناس كرنجو اوجي قال لك كبنار خدي مدنيتك خدي حضارتك مزنه خدي رولك مزن دورده براسيا قال كرد جو یک جوان قال اساسي سركي يگو شهرستاني پیشخصی دما جاری بر آپو دست پیواجو نه کرد یا جهان همو پید تعریف کرد داناس کرد سر راستی گلی کرد و بچرنگی موزوبوتامیا بینگه هاوان همو شهرستانیا گو ایروش دولت روش آوا پیش خستنه بینگه هجوره یا با براستی نگونو الگور ام بیجن بی ویان شوه کی تحلیلی شوه راستیاوی الگور دیروکا مروفایی اشکرت که اوره بر اپو نمونه و مثال دستیشاند کش با جهانی بفیرنگی مروفات کی و گلی کرد و گوچاوا بریجی پیشنگیش با مروفاتی کری ایرو روش و ایرو لحان دلدل سر ملی خواه به پیشنگی پرادیگما ری بر اپو باشه مورن پرسامه داویجی بکورتی جوند کارم برسب بدن درباره نها پیواژه هفدیتنا شانده دم پارتی یا به برابر پرکو نها دوان ساعتان ده تیگوتن تی پایین کو داخیانی که درباره نوارو که هفدیتنه دنوا هیئت ده هفت اندام جیت یعنی هفت سروکین دم پارتی جد نافده و گلک پارلمانتر جد نافده هفت کس و بچن سردان امرالی پاشی داخیانی که بدن سبه تی پایین کو پیام جی درکبه نه لسر رولا ریبراپو یاد پیواژه چارەسەریە پرسگریکن هری بنگهید ترکیه ده نها تفیکو دولتا ترک حتی نها پر گاوین ارینی پر مزن ناویجه یعنی سیاستا قرکرنی به اصراره ایریش و اپراسیونن به اصراره باندورا ریبراپو لسر سیاستا ترکیه وی چاوبه پشتی کو ام بجید تی پایین کو سبه داخیانی ورداین فرم براستیجی هر کسی گو دیروکا تفگر آزادی شوپان دیه دزانم کو وان سالین در باس بیده هر گپی واجو دختمه بیدن ریبر آپو کلیتا چارەسەریه
جبوی دولت ترک قصی حول دال ها قص اپراسیون مزنو قص ایریشن مزنو قص بکارانینا چکین قاده خکری برمان جبوت نکردن تبگر آزادی و تنکردن گلی کرد ایرادا گلی کرد نکاری بود که انجامی جماش برگو ایرادا کل هم بریابی حتی با آوا کرن وقت مگود جی جاره یکم نینو گره بر آپو پیش پروژه پیشکش کرن بو چاره سر کرنا پرسا کردو مسئله اگر بست هات اعلان کرن و مسئله گروپی آشیتی هاتن شاندن بردم زبونا فکری بر آپو درد کبو هولی و دنیا عالم هموی شاهدی وین گو بدگاره که ویرنگی فکر کی ویرنگی آشتی خوازه راستی جی همو بکاتی مروتی بگ و بیجی انا ایروج پشتی اوقاس سال تجدید اوقاس ایریش و اوقاس پلان دولت ترکیش بگو سیاست خو یا داغ کری بردوام بکه فره بکه او به انجام هدی هزین هرمی هزین نبنتوی سیاست او بهتر اشکار کر و ناس کر کو نجبو ملت خود کو نجبو کسی دید که سیاست کی در مروتی مشان دولت ترک جبوی دولت ترک گیشت و راستی گو راستیا ریبر آپو جی هنگر گو او فکر ریبر آپو اساس نگرن تبت جی اون زانی بریا به پیواجوش کسی گوتن بتکرنک نبینن تفگری و ریبر آپو ده هی زاوی نگو کاربه تشتكي بكري بهديتن داوي قوا برازيل خورو بشتيغو شانداي شو دستين شانكركو دما فرصت بداين هزامن تيريتكيغو بيواجوه شر وكهرين بيواجوه حقوقية ديمقراطية سياسي بشويكي بيرنجيش بوغو قالي كل قالي تركيا هم هرمي جيشي جوي تنغافي داخلين وريا چارەسەری ئەشکەرە بکە دنیا عالم هەموو یورۆراسیل بەندەن کو پشتی شاندای vegere fikir rêber apo nama rêber apo ji bo cîhanê bê eşkerekirin û çirengê rêber apo rexmê wek me got cih qas zor zehmetiya got de jî dikare dîsa jî pêvajoya çareserkirinê pêşengiya wê bike ji bo ku dawî li şer û li kuştinê deynin. بله روزنامه‌وان بنیا جزیریش بو بشتاریاته و وان نرخاندنیتم گلک سپاس دکن ام دیسا وی روژه بشوپینن ام هول ددن دیسا امیل تبگرن و وی مجارجی گوتو بیج بکن گلک سپاس بو بشتاریاته دم باش سپاس دم باش سلاوریس الشر والجن حبك جاب دورن والشر والجيانجي حبك جاب دورن لكن ما دوتشتا دن شكرن دنا في الشر ده ما جنتا فكرن وعم لسر جيانا نجي ساكنين بر جيانا نجي شوراشا شندو الشر شندو نا بر الشر حتى دنا في الشر ده ام لسر مسري جيانا ساكنين جيانا كتشاوا وقت متخصص ام شر مزن بكن مقام فخر مسألة جي حال بكنا وجيانا دجمن ده ما يجارك يام راكن ام دخوازن شورش چی قسم مزن بکن لازم اول جواکش دشمن دا مای دنیا شر داره حتی شر بسبب روش به روش ام و جیانه راکن زیلان پیاکیا برشی شوتان جیانه بره شوتان جبوی ما سمبوله که تفه معنی جناتیه بره چو مریتیه بره چو جیانه بره چو tabi va bangek niye جبوی جیانم نه من باور زایلا زینب جلالیان د سالوگره گرتنا خود جی گرتگاه یزده ده بشکی جی ایشن 17 سالن گرتنا خو و ده بیجه و بانگل گلین رجلات کردستانی و ایرانی دکی کو لدجی داروکرین گرتن و هجاریه بیک دنگی و یک هلوستی بن د 25 سباتا 2008 ده زینب جلالیان هاتا گرتن و خستن گرتگاه یزده پشتره لی گرتی سیاسی جزای حتایی گرتگاه هاتا سپاندن بسر گرتنا زینب جلالیان 17 سال در باس بون ببونه سال وگره کرتنا خواه گرتی سیاسی تکوشرا سیاسی جن زینب جلالیان نامه یکی جزندانا یزید ده بلاف کر نامه زینب جلالیان وهایه
دستی من بهنا گلان جدهات از بهل گرتنا گلان هاتم جزا کرن لیبلی کس ند فکری کو من گل چاند به ظلمه دل من ده برینکا کور هشت کو تجاران جبیرا من نچه از گلک بچوک بوم هلگرا پیامک مازن آزادیه بوم دبیست و هفته آدارا ده 1007 ده گشتا من یاجبو باجاری بدو کرمان شانه دست بکر لیبلی ظالمان دره ده از رواندم و برم جهگی ندیار جلین رش لسرباز بون ده جهه بطرز ده دویابو کسی نبینه به پاچه که چاوه من گریدان و پرز جمن کر ناوه ده چیه؟ من گوت ناوه من زینبه لمن ددان دیسا جمن دپرسین ناوه ده چیه؟ من هر دو گوت ناوه من زینبه جارک دن لمن دان و اشکنجه لمن کرن و جمن دپرسین ناوه ده چیه؟ دوباره یان سه باره پرسک دوباره دکرن نگرینگ بو من برسی بدایا یان بیدنگ باما اشکنجه انوان بردوام دکرن پشتی چند ماهان از شاندم گرتیگهی گاردیانین گرتیگهی جن بون لیبلی رفتارین وان جین میران خرابتر بون او جیج بو من گلک به ایش بو پشتی چند مهین بندواری و نزلالیه به ایش و وستان روژکی بدنگکی تجی کین و نفرت ناوه من ده هوپارلورا گرتیگهی ده هاته بان کرن دستولنگی من کلبچه کرن و از برم دادگاه کو گازی من کرن از بزمان خوی زگماکی بدادگر را آخویم ویجی از ناس ندکرم گوه نددا تشتین کو من دگوتن ایجار وان بریارا خوال سر چه اساسی گرتنه و جزای دار وکنه دانه من نزانم پاشی از سرگنی تهرانی کرم لور از 6 ماهان دو حجرین آگاه دار کرنه ده دبن زخته زیده دمام پشتی سالان دایکا من دبن گفه ده آنین تهرانی نالینین دایکا من ندهاتن و گوتن ایشا دایکا من جسبراوی زیده تربو لیبلی سریل بر ظلم و زورداران نتواند بگومان کوتنین من جو پینا سکرناوی نبسن پشتی 6 ماهان از وگراندم کرمانشانی 7 سالان دی گرتیگاه کرمانشانی دمام پشتی وی از سرگونی گرتیگاه که دن هاتم کرن و 4 سالان لور دبن زختین درونی دمام وی شوی قدخیا درکتنا در و هاتراگاندن و گرتیگاه کتبو ناوا بیدنگیه که کور از بزنجیران گریدام و سرگونی گرتیگاه قرچاکی کرم و از لوی گرتیگه به ویروسا کورونای کتم من تو چعبدیریه که تندرستی نگرد من گلک جاران داخوازا و گوهستنه کر لیبلی من تو برسیو نگرد من دست به چالاکی اگروا برچیبونه کر پشتی چند روژین بندواریه نیوه شوه دماکو گرتی دخوده بون و تنه دنگ کخکان من به دنگیش کاند سیخور و ظالم و گریان از بدار زوری کلبچه کرم سرگونی کرمانه کرم جبو خوندنا داخوازین من جاب تو نبون نه گوه هبو گوه بدن گوتنین من پیشی چند ماهان جتنه تی و تجریده از جماف تلیفون و هفدیتن و حتی جکرتا کرینه به پارمام ده ایوارک بتوز آباجار کرمانه ده من سرگونی کرمانشانه کرن تبی ویجی پیشی وی سرگونیا بزوره دستو لنگه من گریدان چاوه من گریدان و از سرگونی یزده کرم سال دوی تاریتیه ده در باسبون لگل همو زوری و به هفدیتنان نها اف 4 سال و 4 ماه لگرتیگه ها یزده دمینم دوی تاریتیا گرتیگه ده از چاوین خواه داتینم سرحف وینه یک نزلال آجیانا لدروی گرتیگه دهشه من دمایه از بریا هم بیزا گرم آدایکا خودکم آوری باوی خواه یه بحث کرن کنه خوشکا خواه و برای خودکم از بریا گل دلگرم و میوان پرور ای کردستانه و سترانین کردی دکم از بریا بهنا خاکا گلا شیلانه و سیورین سرداران دکم از بریا کانین زلال جمعین دهرکن جیاین بلند و شوین تشسترگ دکم بوان همو ایش و حسرتان 17 سال در باس بون و بو 18 سال گل هجای ایرانی رایدارن وی رژیمه هول ددن ولات ما ویران بکن جوانین ما دکوژن دار و دکن دگرن جافگانین مین خوزایی تالان دکن او بوریا ولات الوشاندنه خزانی و برچیون بلاو بویه حتی کنگی هونی البرانبری وان ویران کرن هوف بیدنگ بمینن حتی کنگی هونی تاوی خزانی و برچیبونه بخبتن ما اف جیانا بیرومت مافی میه گل حسکرین وی خاکی بلا ام ببن یک و بیک دنگی بقیرن ناج کشتنیره جدار وکرنیره نا جگرتیگه را نا جخزانی را نا جبرچیبونی را نا گر تو جبر دیتنا هر نحقیه بهرس ببی توی دمی هوری و حوالا منی توی دمی هوری و حوالی منی
زینب جلالیان گرتیگه یزد 25 سباتا 2025 د دربار نامه جنا تکوشر زینب جلالیان اندام کوردیناسیون کجاری سنور گلاویج و مجاری نرخاند و برسوا پرسیکو ما پیشکشی ویکر بو. لحفدهمین سال روزی زندانی کردنی هوا زینب جلالیان نامه کی نرده داره حسنگاندنی ایو بو او نامه هوا زینب که لحفدهمین سال روزی زندانی کردنی دا نرده داره چیه؟ لەسەرەدا دا بەرخۆدانی و تێکۆشانی زەینەب جەلالیان لەناو 17 ساڵدا پیرۆز دەکەین سلااو دەکەین. نامەکەی هەواڵ زەینەب پڕ بوو لە پەیام هەر لە دەستپێکەوە حتا بە کۆتایی هات. پەیامی ئەوەیدا کە وەکو ژنێک لەناو 17 ساڵدا چەندە دڵتەنگی ئازادی بووە، چەندە دڵتەنگی ژیانی ئازاد بووە، ئەوەندە توانیویەتی لە مێشک هەست ڕۆحی خۆیدا ژیانێکی ئازاد لە چوار کۆشەی زندان کە 17 ساڵ پڕ بوو لە تند و دیشی لە زەخت و گوشار لە ئیشکەنجە بەڵام پاراستی. هەواڵ زەینەب جەلالیان هەر لەو سەرەتادا کە تێتە گرتن حتا ڕۆژی ئەمڕۆ هەر ئازوگۆزیان پێکرد لەم شار بۆ ئەم شار و لە سەرەتادا کاتێک کە دێتە گرتن لە سەرەتادا کە هەواڵ زەینەب دێتە گرتن بە ئیشکەنجەیەکی زۆر وەحشیانە ڕوبەڕوو دەمێنێ، بەڵام سەرەڕای ئەوە خۆراگریەکی زۆر بێوێنە ڕابەردەکات و دوایەوە لە سەرەتادا قەراری ئێدامی لەسەر دێتە گرتن، بەڵام دوایی ئەبێ بە حەبسی ئەبد. فقط لەم ماوەیە کە لە زینداندایە یانێ لەم ماوەی 17 ساڵەدا هەر جار ڕەژیمی سەرکوتگەری ئێران ویستویەدی هەر بە شێوازێک ئیرادەی هەواڵ زەینەب داگیر بکات. فکر، ڕۆح، هەست، بیرەوەری ئازادی هەواڵ زەینەب جەلالیان بەڕاستی داگیر بکات، بەڵام هەواڵ زەینەب لە ماوەی ئەم 17 ساڵەدا لە بەرامبەر هەر شێوازی ئیشکەنجە و زەخت و گوشارێکە لەسەری هەبوو خۆراگریەکی بێوێنەی ڕابەر کرد. هەواڵ زەینەب لەم مەرحەلەدا یەک لە دەرمانکردن بێپارما، دوو لە حجرەی تاکە کەسیدا هەر هاتووەتە ڕاگرتن، سێمین بە هیچ وەج هەر جار بە بەهانەیەک لەگەڵ وەکیلەکانی نەیتوانیە ملاقات بکات، لەگەڵ خانەوادەیە نەیتوانیوە ملاقات بکات، وەکو کە لە نامەکانیشتا ئاماژەی پێ دەکات دەڵێ وەختێ ئیتر وای لێ هاتوو وەختێ لە تەک دایکمانە قسەکەین دەنگمان ناناسێ، پێمان دەڵێ ڕۆڵە توی، یعنی ئیتر دەنگی مناڵەکەیان بۆ خانەوادەکەیان نەناس بووە حتا ئەو دەرەجە. هەواڵ زەینەب لەناو شەرت و مەرجێکی وەهادا توانیوێتی هەر جار بە نامەکانی کە بیداتە دەرەوە بەڕاستی بتوانێ ئیفادەی ئەوە بکات، چونکە ماوەیەک لەمە پێش هەواڵ زەینەب دیسان نامەیەکی ناردە دەرەوە بەم پەیامە بوو کە لازمە کەمپینی بۆ ئازادی فیزیکی ڕێبەرئاپ و چارەسەری کورد هەر کەس لە هەر کوێنێکە هەیە بتوانێ بەشدار ببێ. ئەمە ئیفادەی ئەمڕە حەقیقەتە دەکات و لەم دواییشە بەم نامەیە کە هەواڵ زەینەب جەلالیان ناردێ دەرەوە بەڕاستی بە تەواوی ئیفادەی ئەمە دەکات کە هەواڵ زەینەب هیچ کاتێک لەناو هەر شەرت و مەرجێکی زۆر و توندا کە لەسەری دەهاتەدا سەپاندن بە هیچ وەج کەسایەتی خۆی نەفکریوە، ئامانجی شەخسی نەفکریوە، تەسلیم بوون نەفکریوە، خۆی ڕادەستکردن نەفکریوە. بۆی گرنگ نەبووە کە ملاقاتی لەگەڵ ببێ نەبێ، بۆی گرنگ نەبووە کە وەکو شەخسی جێگەیەکە لێی دێتە ڕاگرتن جێگەکەی بێتە گۆڕاندن، بە هیچ وەج ئەم بابەتانە بۆ هەواڵ زەینەب گرنگ نەبووە و ئەمە بابەتێک نییە کە ئێمە وا هەر بە خۆڕایی تماشای لێ بکەین. ئەم شێوازی خۆراگریە، ئەم شێوازی تێکۆشانە لە ئەنجامی بیر و بڕوای ڕاستەقین هەواڵ زەینەب بە ژیانی ئازاد، بیر و بڕوای ڕاستەقین یا هەواڵ زەینەب وەکو ژنێک بۆ دامەزراندنی ژیانی ئازاد، بۆ پێشەنگایەتی کردنی بلندکردنی تێکۆشانی ژنان توانین بەم شێوازە بەڕاستی پێناسە بکەین. و زەینەب جەلالیان یەک لەو زیندانە سیاسی کوردانەیە کە ئایستە لە بن زەخت و گوشارێکی زۆر تند و مەترسیدار تا دێتە ڕاگرتن و لەم دواییژە ئاگاهیمان گرت کە لە بواری تەندروستی و بەڕاستی ڕەوشی نالەبارە و سەرەڕای ئەوە لەلایەن ڕەژیمەوە بە هیچ شێوازێک دەستور نایەتە داین کە دەرمان بێتەکردن و هیچ لێژی نایەتە پرساندن و دەستوریش نادەن کە لە بواری تەندروستیدا لەسەر کێشەکانی بێتە ڕاوەستاندن. فقط ئەوانە بە هیچ شێوازێک بۆ زەینەب جەلالیان نەبووە بە کێشەی ئەساسی ئەوە بووە کە بەڕاستی ئێران
شێوازی سیاسەتی خۆی لە بەرامبەر ژنان بگۆڕێت، ژنان بتوانن بە بلندکردنی ئاستی تێکۆشانی خۆیان چۆن لە شۆڕشی ژنجیان ئازادیدا، چۆن لە هەر مەرحەلەیەکدا کە ئێران لە ناو قەیراندا بووە، ژنان بە تێکۆشانی خۆیان، بە بەرزکردنی ڕێخستنکردنی خۆیان، بە دەنگبڕینی خۆیان توانیوتیانەکە بەڕاستی چۆک بە ڕژیم بدەنە شکەناندن. جارێکی دیکە زەینەب جەلالیان بە ئیستاری خۆی بە تێکۆشانی خۆی بەڕاستی شێوازی تێکۆشانکردن، چونکە بە تەنیایە هەروەکو نامەکەیشتا ئاماژەی پێدەکات، بە تەنیایە بەڕاستی فقط لە مێشکیدا خاوەن فەلسەفەیەکی نەتەوەیە، لە ڕۆحیدا خاوەن فەلسەفەیەکە کە ئیفادەی یەکگرتووی تەواوی ژنان دەکات. بەهۆی ئەوە زەینەب جەلالیان جارێکی دیکە لە دوایین نامەکەی خۆیدا ئیفادەی ئەمە دەکات. ڕاستە وەکو کەسایەت لەم زیندانەدا بەتەنیام، بەڵام لە دڵما خاوەن نەتەوەیەکم، لەبەر ئەوە دەتوانم بژیم، تێکۆشان بکەم و خۆراگری بکەم. بەڵێ هەوەسنوور، پرسەی کەتان لێ بکەم، وەکو کەژار کار و خەباتتان لە بابەتی ڕاوەستاندنی ئێدام لە چه ئاستێکدایە و پەیامی ئێوە بۆ بڵندکردنی ئاستی تێکۆشانی ژنان لە بەرامبەر ئێدام چییە؟ ماوەیەکی زۆر درێژە کە ئێمە دەستمان بە کەمپینی نابە ئێدام ئەرێ بە حیاتی ئازاد کردووە و ئەو کەمپینە نەتەنیا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران، لە تەواوی جیهان بە تایبەت لە ئوروپادا دەتوانین بڵێن حیا ڕادەیەک توانیویە هەم لە ئاستی مەدیا دیجیتالدا، هەمژی لە ئاستی ڕێپێوان و چالاکیەکاندا بتوانێ حیا ڕادەیەک بگەیژێ بە ئارمانجی خۆی. بەڵام هێشتا بە تەواویەتی نەیتوانیویە ئەو ئارمانجەی کە مەبەستمان بە تەواوی ئازادکردنی تەواوی ئەو زیندانیە سیاسیانەیە، چونکە مەبەستی ئێمە ئەوەیە. ئێمە لە کەسایەتی ئەم کەمپینەدا بە ئازادکردنی تەواوی زیندانیە سیاسیەکان دەمانەوێ کۆمەلگایەک لە قڕکردن ئازاد بکەین، دەمانەوێ ژیانێک لە ئەیدامکردن ڕزگار بکەین، دەمانەوێ ژنان لە کوشتن ڕزگار بکەین، چونکە ئەم کامپانیایەکی زۆر بەرفرە هە بەڕاستی و ئێمە توانیوانە لەم ماوەدا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران و هەروەها بە بەشداربوونی کارزاری سێشەمبەی نەبێ ئێدام بۆ بەشداربوونی کەمپینی نەبێ ئێدام ئەرێ بە ژیانی ئازاد، بەڕاستی ئەتوانین بڵێن کە هەر ماوەیەک لە هەر شارێکدا بە بەشداربوونی ئەم کامپینە توانیەتی کە حیا ئاستێک بە تەواوی ئەو زیندانیانەی کە لە بن زەخت و گوشاردانە ببن بە یەک دەنگ لە بەرامبەر ئەو زەخت و گوشارانەی کە لەسەر زیندانیەکان بەڕێوە دەچێت. ئەو بابەتێکی زۆر گرینگە و لەمەوە بەدوایش توانین بڵێن کە هەم ئاستی تێکۆشانی خۆمان، هەمیش ئاستی ڕێخستنکردنی خۆمان زۆرتر بکەین. پەیامی ئەمەش بۆ بە تایبەت ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران و تەواوی کۆمەلگایەکە بەڕاستی ویژدانیان بۆ ئازادی لێدەدات، هەست بە ئازادی ژیان دەکەن. ئەمەیە لازمە ببین بە یەک دەنگ. کێشە لێرە ئازادکردنی یەک کەس و دوو کەس نییە، هەروەها کە وتمان ئەگەر یەک دەنگ بین، چۆن لە مێژووە حتا ڕۆژی ئێستا بە یەکەتی گەلان و بە تایبەت بە پێشانگی ژنان توانیویانە لە بەرامبەر هەر شێواز گۆشەگیری، هەر شێواز کۆمپلۆ، هەر شێواز گۆشەگیری، هەر شێواز پێڵانگێری، هەر شێواز قڕکردن بتوانن. کەمپانیا ناونەتەوەیە کەژارێ یا بناوێ ناش دارڤەکردنێرێ ئەرێژ بۆ ژیان ئازاد کل ئەمریکا لاتین بە تایبەتی لە ئارژەنتینی گەلێک پێشکەتیە دەربارەی وێ کەمپانیایی دێ دۆسیایەمە هەیە. فەمینیسما پارێز و سیاسەتمەداران بە کەمپانیەکێ ئیمزەیە پشتیوانی دان کەمپانیا کەژارێ. کمپانیا کو جن پیشنگیا وی دکن جبو راوستاندنا جزای دارڤەکردنê û paristena mafê mirovan li seranserî cîhanê belav bûye û piştgiriyê distîne. Di nava sê hefteyan de zêdetirî 1700 îmze hatine komkirin. Di nava îmzevanan de xelatgirê aştiyê Nobelê Adolfo Paris Exoeval dayikên Plaza di Mayo, serokên sendîkevan û gelek parlamenter cih dikirin. Kampanyaya ku bi pêşengiya Arjantinê dest pê kir, gelek welatan weke welatê Meksika, Avustralya, Swêd, Kolombiya û Kubayê piştîvanî daye vê kampanyayê. Rêxistinên femînîstan, saziyên mafên mirovan, sendîke, zanîngeh, tevgerên civakî û nûnerên partiyên siyasî beşdarî kampanyayê bûn. İmzeyên hatine komkirin û nameya daxwazan dê jalî delegasyona ku ji saziyên civakî û nûnerên jinan pêk tê ji balyozxayanaya İranê û Wezareta Karên Derve ya Arjantinê re were teslîm kirin. Di nameyê de hatiye destnîşankirin ku cezayê darvekirinê sûce û li dijî mirovatiyê ye û hatiye daxwazkirin ku tavil cezayê darvekirinê vê derheqê Pexşan Azîzî, Werîşe Muradî û Şerîfe
محمدی ده هاتن داین به تمامی ورن بطال کرن. جه پیشنگین کمپانیای پیدرو پیروسا، ماکارینا اسانجو و لیلیان داوینوس ای ارژانتینی به پیامن دیجیتال پشتیوانی آخوا یا جبو کمپانیای دیار کرن. ل بیونس آیرس جی پیدرو پیروسا دیار کرد که رژیم ایران پشتی کشتنا جنا جوان آ کرد جینا امینی زخت خواهیا لسر جنان زیده کریه و پشتیوانی آمازن آجبو کمپانیای وکه پینگا وکه ارینی پینا سکر. مکارینا اسانجو جشیلی جی دست نشان کرد که دویج بو بطال کرن جزای دار وکرن یه لسر سه اکتیویستین جن هاتیه برین نرازیبون ورن نشاندان و گود. تکوشین وان هر سی هفرین میین جن بانگا ما یا جدار وکرنی رنا جیانا آزاد را اره خوردکه جن جیان آزادی. روزنامه‌وان فامینیست آرژانتینی لیلیان داوینس جی او یک آنی زمان دوی رژیم ایران تاولی بریاره جزای دار وکرنی یا در حق بخشان عزیزی و ریشه مرادی و شریفه محمدی ده بطال بکه. از لور بانگ دکم که دوی تاولی او هر سی جن ورن بردان. تحلیه ندیم یلماز کو 32 سالن لگرتیه لگرتیگه تیپفه آبولوی تیرا گرتن بی کو لجنه بجوه جاره هفتمین هاتا تعلو کرن و راوستاندن. ندیم یلماز لگرتیگه تیپفه آبولوی تیرا گرتن و نیزی 32 سالن لگرتیگه دیه. دیویا بو یلماز دبستو نهی تیرمها 1023 ده بهاتا بردان لیبله 25 تیرمها 1023 ده جاره دسپیکی بردانوی بهجتا نباشی روشاوی هاتا استان کرن. یلماز لدیجی بریاری درکت و دادگریا انفازی یا بولوی او اعتراض رد کر. پشترجی دویمین دادگاه جزای گران آبولوی دهمان چرچوه ده بریار دا. پشتی وی بریاری 6 جاران لسر هفت تحلیه یلماز هاتا استان کرن. هاتا دیاکرن که هری داوی بی لجنه اداره و چافدری یا گرتیگه بجوه ده 20 سبات ده بریارا تعلو کرنا تحلیه یلماز هاتا داین. پارلمانتارا دم پارتیه نوروز ایسال اصلان لسر وی روشه لگرتیگه گریا و جیر هاتا گوتن یلماز روشاوی نباشه و تحلیه وی جبو 28 گلان 1025 هاتا پاشفخستن. دهمان دمه دجی جنوروز و ایسال اصلان را هاتا گوتن کو بریار هی جناهاتی داین و زلال نبویه. وکرنا امزای اندام لجنه یم بریار دانه وکه هنجتا وی روشه هاتا نشاندان. لسر وی آگاهی نوروز و ایسال اصلان جی پرسا حکا لجنه بریار دابه و دمه اندام لجنه چوا امزا نکرنه جکر. لسر وی پرسه گاردیان لسر تلفونی آگاهی دا و روشه آراستا مدیری گرتیگهی کرد. مدیر گرتیگه جیو روش قبول نکر. پارلمانتار دم پارتی یا شرنخی نوروز و ایسال اصلان بریار لجنه خست روژه و کمیسیون لیکولین کرن اما فمرووانا مجلسه. نوروز و ایسال اصلان گوت کو بریار این کیفینه و به هنجته کی هبه هاتن داین. نوروز و ایسال اصلان آنی زمان کو ادعاین تینه کرن به بینگهن و دمای الماز حال باشی نهاتی بردان. نوروز اصلان گوت کو آزادی گرتیان تی دستش سرکرن و خفص کمیسیون هنجتن وکی استان کرنا تحلیه هاتن نشاندان جهل کمیسیونی و بین لیکولین کرن. هر وها نوروز ایسال اصلان خاص کو کمیسیون بچه سردانه گرتیگه. نوروز ایسال اصلان بداخوازه کو وزیر داده یلماس بنج برسوه بده پیشنومه پرسک دا مجلسه. نوروز ایسال اصلان پرسا صدما تعلو کرنا تحلیه کرن پرسی خواست کو بزن به کا چند اندام لجنه یا بریار دایی دجوین دا آماده بون و پرسا گلو جبورا کرنا وان لجنیان تو خباتن و هنه یا نا کر. نهاجی روشا گرتی نخوش سویدان اکای هیه مبهورل و دوسیه گوداری بکن. گرتی نخوش سویدان اکای 7 سالن لگرتیگاه هجمارا نهمین آتی پفا آسیلیوریه ده حجره یک کسیدتی گرتن. اکای دلیسته گرتی نخوش این روشوان گران آ کوملای مافی مروان ایهادی ده جهد گره. اکای ده سال 1993 ده بدعای اندامتی ریخستنی لازمیره هاتا بنچاف کرن و پشتر جزای معبد لی هاتا برین و هاتا گرتن. تاوی کو جزایوی 30 سالان قدیه 31 سالن
گرتی و نایبردان اکای حتی نها لگرتگهین بوجا آیدن آمد سرت موش مالتاپا و نها جی لگرتگه سلیوریه تیراگرتن ده حزیران ده 2018 ده به نخوشی پنجشیر پروستات کت لگل ویجی نخوشی نوی ین وکی زرک و روماتیزم هنه اکای چند جاران جبر جهازی و قوت وکت سپازما دل در باز کریه لگل کو جزای اکای ای 30 سالان قضیه ایجی جبر استان کرنا تحلیه نایبردان انفاذوی جاره کمین ده تباخ ده 2023 ده به جت اجرخستنی و نقطیای هاتیه تعلق کرن ده ثبات ده 2024 ده به جت حل نباشی و دوازه تباخ ده 2024 ده جی جاره سیامین به جت راگهاندنا ریخستنی دکه تحلیه یوی هاته تعلق کرن دویا بو اکای د دوازده ثبات ده به هاته بردان لی جاره چرمین به جت حل نباشی تحلیه یوی هاتیه تعلق کرن وسیه اکای شافی هایما و برایوی ویسل اکای تکلداری روش اکای جا اجانسا ولاتی را اخوی شافی هایما دیار کرکو اکای بریا تلفون الوی گریایه و بالکشانده لسر نزکاتیا گرتیگه یا کیفی لگوری آگاهی هایما دایه اکای ده هفدیتینه ده و ها گود اداره گرتیگه پشمانتی لما فرض دکه بو معامله این کیفی نزیمه دبه افجارا چرمین گازیمه دکه و به هجتین والا تحلیه اما تعلق دکن لی مورالی من دجه دایه او هجتین ببینگه و پوش نکارن مورالی من خراب کن هایما برتک نشانی تعلق کرن تحلیه اکایدا و افتشتانی زمان دولت ظلمه دکه گلک نخوشی لسویدان پیدا بونه و نکارج یان خوا بدومینه سویدان 30 سالن دیگرتیگه دایه و افجارا چرمین انفاذوی تی تعلق کرن دوی وزارت داده لگوری قانونان تف بگره برای اکای پارزر ویسل اکای جی دیار کرکو برای وی لگرتیگه دی تجرید دایه و گوت اف 8 سالن دی حجره کسی ده تی راگرتن هفدیتنین بمالبات و پارزر را دکه به کمرایان تک شاندن نخوشی پنجشیره و روشاوی گرانه تحلیه برای من جارا چرمین تی تعلق کرن همو هنجت جی به فرمالیته کوپی دکن اف کریاره که دروی اخلاقی وجدانیه دایکا من لازمیریه و از جی لدروی ولات بوم اف بو 4 جار جبو تحلیه تین سلیوریه لی نایبردان ایشکنجه لمدکن دناو هفته ده نوچین درباری گرتی و گرتیگه هنده تورا نوچین مهن شهردار سنیورت استانبول احمد اوزر ده هلبجارتنین سیویکی آداری ده بریال هفکرنا باجار وکه هف شهردار جهپ و هاتا هلبجارتن پشتر اوزر هاتا بن چافکرن و گرتن و لشوناوی قیوم هاتا ارکتار کرن لپرسین درباری احمد اوزر ده تمام بو ادعانامه بدیای اندامتی ریخستنی هاتا آمده کرن و پیشکشی چاردمین دادگاه جزای گران استانبول هاتا کرن ادعانامه جهشتی و 3 روپلان پیکته و جبو اوزر جهف سال و 6 ماهان حتی 15 سالان جزای گرتن و قدغه سیاست تی خواستن اندام مجلس پارتیا و کوی و دموکراسی یا گلان دم پارتیه و اندام کوردیناسیون جنین جوان سنم ایریش ده 20 سبات ده لنافچه کادیکو یا استانبول هاتا بنچاف کرن سنم ایریش 4 روزان لمدیریت امنیت یا استانبول هاتا راگرتن و پاشی سوقی عدلیه استانبول یا لچغلیانی هاتا کرن سنم ایریش به هنجت آگاهی استخباراتی به ادعای اندامتی رخصتنی هاتا سوجدار کرن پشتی افاده دوزگریه به داخوازه گرتن سوقی دادگریه جزای صلحی هاتا کرن دادگریه بریار دا کو سنم ایریش به شرط کنترل عدلی وره بردان رویبر ناوند نوچین آجین یوزه ازنور دیر آکو ده هفته سبات ده مردین بلیدانی هاتا گرتن و لگرتیگاه گرتیا جنان آتی پا آیا مردین هاتا بنچاف کرن جی گرتیگاه کو لیبو سرگنی گرتیگاه ارزنگانی هاتا کرن معلباتا ازنور دیر کو چوبو جموی جالی رویبریا گرتیگاه و هاتا را گاندن کو ازنور دیر هاتی سرگن کرن معلباتا ازنور دیر کو پرسا کنگی هاتا سرگن کرن برسوا کو سی روش هاتی سرگن کرن گرتن ازنور دیر آکو روژا شم بریا تلفونی به مالباتی را آخفی جمالبات خور گوتبو کو او هی دگرتیگاه مردین دیه و احتمال سرگن کرن آوی هیه
جبرکو تکلداری نلریتین شهرداری مدیادیا AKP'yi de nüçe çekirin در حق نوچگانی آژانس مزبوطامیا احمد کامبال ده به دیا آگاهی خلط بگل رپار وکری لپرسین هات دسپیکرین هات زانین کو لپرسین لسر داخوازا شهرداری مدیاد هاتی وکرین مدیریت امنیت یا میردین د چرچوه لپرسین دجبو ifade بانگل کامبال کر و کامبال ifade دا روزنامه‌وان احمد کامبال دی ifade خود گوت کو نوچه چکری راست و د چرچوه مافی آگاهی گرتنی ی گل ده نوچه آماده کریه پشتی ifade کندال جمعیت درکت بله گودار هجام هاتن دوی برنامه خواهد برنامه کی دم بمینید خیر و خوشی دتن باش نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگی برخودانی دنگی آزادیه